3, Panay sa Magyawang Magsapat from Tubod National High School. Avanti, Banig to the world! Langga, tanawa, na-trending ang atong banig. Tanawan ninyo mapa sa Facebook, sa Twitter, o sa Instagram. Langga, magpasalamat gayud kita ni Senyor Santiago kay gitagaan ta niya og talento sa paggama og banig. Mao karon ni asenso gayud kita og naabot sa laing nasod. Banig, bahandi nga angay ipasigar mo sa tibuok kalibutan!
And that was contingent number 3. Panay sa Mogyawang Magsapat.